Dobar dan, dobri ljudi, kako ste mi danas? Ja sam Androgator, ovo je nova recenzija na moj kanal. Ovde vam predstavljam još jednu epizodu Transformersa Prerušeni roboti, po meni još jednu jako dosadnu. U ovu epizodu Bumblebee ekipa su na tragu nekog Decepticona i kad mu dođu blizu, Decepticon uhvati Sideswipe-a i onda mu zameni telo, to jest Decepticon stavi Veta Break. Nisam se trudio da upamtim ime od Decepticona, mislim da se zove Veta Break, ali koga briga. On stavi u suštini svoju glavu na Sideswipe-ovo telo. I onda ovi ostali trče ko mutavi da mu vrne telo. U suštini dosadna epizoda s nekog doktora Mengele, najlakše tako da kažem. Možete slobodno da ga preskočite. Toliko od mene, au revoir, ćao.